Shalom, horas mah batah ganupan, kuria hina holongan jabipi hita marianan, laho mendopakon arina bayu, ibagas sadarion, kita mencalo hatani Tuhan, alaniai partonggo mahita. Puji-pujian terima kasih ma bamu Tuhan, nadup makasomani, membubai rosi memasu guluh nami sonari dupa puho jani dupa nami arisa darion laho manoruskan horja apalahoan hatamu managabe panondang benami Tuhan marsahab maham marhite ham Yesus saremat amin. Kita aganupan hatani Tuhan renungan bata bani panorang sadarion ibu tu bani sada Johannes opat ayat 10 nama nobut sonon sengdong biar ibagas holong tapi ibadah holong nadup gukan der aido biar ai marisi do biar anca halak par biar sing gukan der ibagas holong niuhur. Ini bani bahasa Indonesia, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, kita haganupan kataon paingatkon kita untuk patuduhkon goluh na memang gok ibagas sapor sayaon. Na setia hubani Tuhan, na memang mengalami lawatan pakasomanion jana marguguh laho mendalankon segala buah-buah ni hapor sayaon ai. Kuria hina holongan ija pe nasyam marianan tentu sada halna utama bani guluta domu hubani hajongjonganta sebagai sirikon Yesus aima manggulu ibagas holong. Paulus bani buku Filipi ongga manobut atap domba manobut nini sonon. Ibagas tonggo apa sura-surani isobu ni ondo hutonggohon. Ase lambin marbagal holong ni urna siam marisi habotohon apa pangarusion nagok. Iya. Isurahon ajaha patut ipatuduhkon setiap orang percaya hidup dalam kasih dan jaha holong niai dinamis bertumbuh ibagas parguluhan nini lambin marhabotohon jana marpangarusion. Iya. Hatani Tuhan bata sadarion nini mandalankon holongai seng dong biar atap ibagas holongai lang adong biar na maksud jon adalah keraguan na maksud jon aima sang seniuhur atap uhur na marpakaut marpambuat. Jadi di tengah-tengah kehidupan orang percaya holong itu murni. Karena tadi dah bani pembahenan nama dear, pembahenan nabita, pembahenan nago puji-pujian apa go terima kasih kubani Tuhan simada haholongan ai. Iya, holong na jupa ibagas goluta tentu lang ongga idasari hubani na dapat, tapi na patut bayenon. Aima Asal goluta sadarion jumpa kita mah ibagas pakasamaran di Tuhan na sitong bekerja, berjuang, berbuat ya makobas kon segala sesuatu. Domu bani gogohmu. Domai bere bamuai. Doma dong bamuai. Ya, dapat kon hita mah atape apa tuduh kon hita mah gogo rosi pembahenan nadup dong bamuai. Ulang ipar nalang hita. Ulang kumay parsoya-soyaon hita. Panorang, gogoh, sinadongan, ipatuduhkon may laho makubaskon sagala na perlu.
Ya, domu hubani tugas apa tanggung jawab, fungsi apa posisi na adong ibat tabe. Ya, jadi Bapak Inang nini ijon ipada holong nadup gokan dear ai do biar. Izin doma ididah iboto ancah ihapon ham holong ai na gabi goluhmu gabi gogoh ma ai. Ya kan gabi gogoh ma ai. Na jupai baga sisa niur laho ihor jahon laho ibahen jana nini ijai langa dong ijai biar. Ya. Hai matan datani nagukan dia. Bahkan nini marisi uhum do biar. Ya, marisi uhum. Ada ketakutan jana halak nagoki bagas biarai dia pasti ikuasai atape idondoni hal-hal nama ben ia terganggu. Di uhum maksud ni ijon aima hal-hal nama ngolati, hal-hal nama ben hita langlang, hal-hal nama ben lang saut ihor jahon sagala horjai. Jadi anggo ibagas biar ope hita, tentu hita pe tidak akan pernah mencapai sesuatu, jumpahan sesuatu, tapi langlang mama korjahon sesuatu. Jadi anggo ibagas uhur nasonayai, goluh nasonayai do hita, tentu lape murni holong ai. Lang murni dope horja apa tugas na ipondo subat ai. Jadi yang golani ya contoh disononkan makorjahon sesuatu hita alani memang adong si parayakon atau alani ya turhon daripada hora gilaan ya langsung naik holong na humbani Tuhan, holong na patut jumpa bata, holong na maringon horja horta ai. Jadi lang halani ise, lang halani untuk halang. Ase murni do iya keluar humbani diri taon untuk makorjahon kenupan. Ya, halak parbiar nini jon senggokan dear ibaga solong nyur. Jadi menjadi kata kunci atape ya indikasi kemurnian ya api tahun ni holong ai anggo dongo pe uhur biar ragu-ragu bahkan ya merasa terlanglang lama kerjahon nang murni do pe hide bagas holong ai do hujai bapak inang hita haganupan ibagas perdalanan ni goluta secara khusus sadarion ya perluhon hita ma goluh namar holong maka goluh kon holong jana ingat hitama say nalambin marbagal do holong ni hurai batta Tuhan mengurupi hita ase jupahan jana manggoli ibagas holong ai ingat hitama holong na ihor jawan hitai anggo murni jana pitando kita tidak akan pernah diganggu oleh apapun langa dong uhur biar ibagas ai ihor jawan hitama ai ibagas gogo na umbani Tuhan ini bani 2 Timotius sada ayat itu ya sebut dijai seng tondui biar iberne bata-bata tapi tondui hagugohon holong apa pan rajion diri do. Jadi ibagas na mandalan kon holongai ada roh Tuhan tondui na ipasirsir Tuhan nagabe gogoh bahkan hataridahan di holong rosi penguasaan diri pandajon diri bata mandalan kon hagalupa tarpuji ma Tuhan nah sir-sir mengurupi hita ijai amin tonggo mahita puji-pujian terima kasih Tuhan sombah nami hubamu isi seiham hanami marhite hatamu jana sihol mahanami ibagas pakasomaniunmu mandalan kon maka guluhkon rosi patuduhkon diri nami nagok holong itonga-tonga ni dunia on hidup maham bapa asomani anjah pasu-pasu ham mahanami ujapi hanami Tuhan sadarion marhorja mardalan rosi patuduhkon kehidupan nami Tuhan tondui muma pargogoban nami holong muma nagabe hataridaan ni pargoluhan nami pasu-pasu hamba horja gogo rosi golunami Tuhan Yesus tubuido nangayotan nangalutan naburitan rosi naman dopakon
bagi-bagi hal nama holi bagas gulu on panginduan nami Tuhan marhide tonggo on ipondus kana embes di hubamu. Hadirlah Tuhan dalam setiap kondisi kehidupan ni kuriamu. Asek margogo cara mar pengarapan mandalani gulu on. Punuji magoranmu Tuhan. Ibagasam Yesus. Amin.